Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikirana kuri The Point Africa. Ndizera yuko rero umeze neza aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi. Umve ko naguhaye ikaze mu makuru rero agezweho tugiye kugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Tuzaza kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi imirwano ikaze yakomeje. Aho tugende turebera hamwe aho imirwano yabereye yasakiranije M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira kandi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje urugendo rwo gushyiraho ibihano bikomeye cyangwa se kuzamura imisoro ku bihugu bimwe na bimwe, aho Ubushinwa amaze kugeza kuri 245%, akavuga ko igihugu cye kigiye kuhita gitera imbere kurusha uko bisanzwe. Muri Rubavu umugabo n'umugore nabo bafunzwe bazira kuba bibye imodoka bafatanije mu rugo bakoragamo ari abakozi bo mu rugo. Izo rero ni zimwe mu ngingo tugiye kuganiraho muri aya makuru mu kanya katarambiranye, nyuma ya kukananga naje mpita nyarambura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 25 Mata aribwo hari amasezerano u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagombaga gusinyana. Ni amasezerano ashyirwaho umukono hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi wa Kongo Kinshasa Teresa Kayikwamba Wagner. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko aba bakuru ba diplomasi bombi bari bwakirwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Nta makuru arambuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zitanga ku masezerano agomba gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibihugu byombi icyakora bigomba gusinyana aya masezerano mu gihe Washington yo imaze iminsi yohereza intumwa zayo i Kigali n'i Kinshasa. Ni intumwa kandi zirimo umujyanama wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika Masad Barros, uyu mu kwezi gushize kandi nibwo yakiriwe Kigali n'i Kinshasa na ba perezida bombi, aba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barros kandi ubwo yari i Kigali yabwiye itangazamakuru ko Trump ashyigikiye ko amahoro agaruka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi kandi bimaze igihe kinini bidacana uwaka kubera amakimbirane amaze igihe abera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'iki gihugu zirwanira n'umutwe wa M23. Kinshasa kandi n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja u Rwanda kuba ari rwo rushyigikiye uriya mutwe M23, ndetse Barros mu kindi kiganiro aheruka gutangaza cyangwa se guha itangazamakuru yari yasabye u Rwanda guhagarika ubufasha kuri M23 ndetse no kuvana ingabo zarwo zose ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyanama wa Trump kandi yanagaragaje ko Trump ndetse n'umutwe w'iterabwoba FDLR ari ikibazo gikomeye gikwiye gukemurirwa mu biganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ikibazo cy'uyu mutwe yakiganiriyeho na Perezida Paul Kagame. Avuga ko yaganiriye kuri FDLR niba zishobora guteza, avuga ko banaganiriye ndetse no kuri iki gice gikomeye cy'amasezerano y'amahoro. Avuga ko ari ikintu cy'ingenzi ku ruhande rw'u Rwanda kandi ngo ari igice cy'ingenzi kuri gahunda y'amahoro. Mu mwaka ushize ubwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu biganiro bya Rwanda, bari bemeranije kuri gahunda yo gusenya FDLR, gusa byarangiye ibi byose bidakozwe. Barros yagaragaje ko Amerika ishyigikiye uyu mwanzuro kandi ko izakomeza gukorana n'impande bireba kugira ngo FDLR isenywe, aho yanashimangiye ko igihugu cyabo gishyigikiye ubusugire bw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko nk'uko yabivugiye mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kigali, bityo bo bashaka ari uko ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri gihugu kivugwa, atari igihugu kimwe gusa, ahubwo ngo ibihugu byombi ku mpande zombi biba byubahirizwa, ngo buri wese akwiye kumva amerewe neza hashingiwe kuri ayo mahame, kandi ngo ntabwo akwiye guhungabanywa n'ibibazo cyangwa se mu gihe kizaza. Reka nkomeze aya makuru kandi agezweho nkubwire ko muri
Karere ka Rubavu umugabo w'imyaka 32 n'umugore w'imyaka 29 bakoraga akazi ko mu rugo mu karere ka Rubavu bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho kwiba imodoka yo wari umukoresha wabo. Aba bafashwe rero ku munsi wo kuwa kane tariki ya 24 Mata 2025 bakekwaho kwiba imodoka ya Toyota Vanguard ifite ikirango cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi modoka ikaba yaribwe ku ya 21 Mata 2025 yibirwa mu murenge wa Gisenyi mu kagari ka Nengo ni mu mudugudu w'Ubwiza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yabwiye itangazamakuru ko umugore n'umugabo bakekwa ndetse ngo bafatanije mu bujura. Bivuze ko baraya abakozi bo mu rugo rwa nyiri imodoka witwa Rurangwa Rutagarama Mitterande bakango bafashwe bikekwa ko bafatanije mu gikorwa cyo kwiba, cyane cyane ko nyiri rugo yabakoreshaga atazi kumwe muri bo yari umugabo wundi kuko bakoraga akazi ko mu rugo bwakwira bagataha. Yakomeje anavuga ko imodoka bakimara kuyiba bayishe mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Uwimana Edison ruherereye mu murenge wa Rubavu, ari naho yaje gufatirwa itisubizwa nyirayo. Yashimiye kandi abaturage batanze amakuru aho yatumye ngo aba bantu bafatwa, anasaba ko buri wese kugira nyine uruhare mu gukumira ibyaha binyuze mu gutanga amakuru y'ingenzi kandi ku gihe kuko kuyatanga ari inkingi yo kurwanya ibyaha. Abakekwa bombi rero bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gisenyi mu gihe iperereza ryo rigikomeje kugira ngo baburanishwe ndetse niba ari n'abahanwa babe bafatirwa ibihano. Reka njye muri Kenya nkubwire ko imvura idasanzwe muri iki gihugu cya Kenya imaze igirwa mu mujyi wa Nairobi muri Kenya yamaze guteza imyuzure yahitanye ubuzima bw'abantu 7 ndetse isenya inzu n'abarenga 500 barimurwa. Imibare igaragaza ko uretse abimuwe hari n'abandi 200 bavuye mu byabo ndetse barahunga bahitanywe n'umwuzure, kandi harimo umugore w'imyaka 23 n'abana be 2 bishwe n'amazi menshi yateye inzu yabo mu gace ka Driving muri Ruaraka mu gace ka Mukuru wa kwa Leuben, kandi n'undi muntu wajyanywe n'amazi, naho abaturage basaga 500 bavanwa mu byabo. Indi mibiri kandi 2 yabonetse mu bice bitandukanye by'umujyi, aho umwe wakuwe mu mugezi wa Ngongo undi ugakurwa ku muhanda wa Jogo. Ni mu gihe kandi mu gace ka Mathare 4A umuntu umwe yapfuye nyuma y'uko ibuye rinini ryaje rikitura ku nzu ye biturutse ku mugezi wari wuzuye. Minisitiri kandi w'ubutegetsi bw'igihugu Geoffrey Ruku yatangaje ko nibura ingoma 55 zangiritse cyane mu gace ka Ruaraka, naho abagera kuri 200 bava mu byabo muri aka gace. Yatangaje ko leta izatanga ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze kubahuye n'ibiza ndetse kwinateganya ingamba zo kubikumira. Guverineri wa Nairobi witwa Johnson Sakaja yavuze ko nta bushobozi uyu mujyi ufite na buke bwo kuhangana n'imvura iri ku rugero rw'iyaguyeho. Yavuze ko kandi yanasabye leta gutanga amafaranga yo kuvugurura imihanda ndetse umujyi wa Nairobi ugahabwa ubushobozi buhagije bwo kwita ku mihanda. Minisitiri Ruku kandi yategetse ko habaho inama y'igitagaraganya ihuza inzego zitandukanye kugira ngo hafatwe ingamba zihuse zo kugabanya ibibazo. Reka nkomeze aya makuru kandi nkujyane mu gihugu cy'Ububiligi, aho hari inkuru ivuga yuko Minisitiri Prévost w'Ububiligi abona gukandagira mu Rwanda ngo bitamushobokera. Minisitiri w'Ububiligi w'Ububanyi n'Amahanga nyine Maxime Prévost agiye kugira uruzinduko mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ariko gukandagira mu Rwanda byo ngo ntabwo byamushobokera. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi rero yasobanuye ko Prévost atangira uruzinduko muri Uganda kuri uyu wa 25 Mata 2025 kuri uyu wa 5, aho agomba gukomereza mu Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'uruzinduko rero iyi minisiteri yasobanuye ko uruzinduko rwa Prévost ruzarangira tariki 29 Mata, ariko nta gahunda afite yo kugera mu Rwanda bitewe n'uko umubano warwo n'Ububiligi wamaze kuba uhagarara. Yavuze ko nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diplomasi kujya i Kigali ngo bitagishoboka muri uru rwego. Impamvu y'uruzinduko rwa Prévost mu karere kandi nk'uko iyi minisiteri yakomeje ibisobanura ngo ni ugutanga umusanzu mu bya diplomasi uganisha ku gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwo rwahagaritse umubano warwo n'Ububiligi muri Werurwe 2025 nyuma y'igihe kirekire iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi gisaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga gufatira u Rwanda ibihano kirushinja gufasha umutwe witwaje intwaro M23 ukorera
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwo rwahakanye ibirego inshuro nyinshi ndetse rwamaganiye imyitwarire y'Ububiligi, igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari kuva mu bihe bwarukolonizaga hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Byamenyekanye kandi ko Prevo ari we wazengurutse amahanga mu izina ry'Ububiligi asabira u Rwanda ibihano, kandi uko yabikoraga yabaga avugana n'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakamwereka ibyo agomba kuvuga. U Rwanda rwo rwagaragaje ko mu gihe rufitanye amakimbirane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ububiligi budakwiye gufata ingamba ziyenyegeza, ahubwo ko bwakabaye butanga umusanzu mu gukemura ayo makimbirane hagati y'ibihugu byombi. Munyemerere nsoreze rero kuri iyi nkuru nayo ingeraho kano kanya nkubwire ko muri Kiliziya Gatolika reka nayo kukubwira Kiliziya ariko nkubwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagaragaje ko imisoro myinshi yashyiriyeho ibihugu bitandukanye ku isi igomba gutumbagiza ubukungu bw'igihugu ayoboye mu gihe gito. Kuva mu ntangiriro za Gashyantare 2025 kandi nibwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe icyemezo cyo kuzamura umusoro ku bicuruzwa biva mu mahanga mu rwego rwo kwihimura. Asobanura ko nabyo bisanzwe bica umusoro mwinshi ibicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwaje ku isonga mu bihugu Trump yazamuriye imisoro, aho yabigejeje kuri 245% kuko ngo iki gihugu cyo muri Aziya cyasuzuguye ubucuruzi mpuzamahanga. Iyo yashyiriyeho ibindi bihugu kandi birenga 75 yayihagaritse by'agateganyo mu minsi 90, aho yasobanuye ko byemeye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro rero n'ikinyamakuru Time ku minsi 100 maze asubiye ku butegetsi, Perezida Donald Trump yavuze ko Ubushinwa n'ibindi bihugu hafi ya byose ku isi byari bimaze igihe bisarura Amerika, kuko ngo byahitwaraga arenga miliyari 200 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Avuga ko iyo bigeze hafi ya miliyari 200 z'amadolari abyita igihombo. Bamwe ngo siko babyumva ariko ngo ni igihombo. Avuga ko iyo ibyinjiye mu gihugu birusha miliyari 200 z'amadolari byasohotse kiba ari igihombo ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabajijwe kandi niba abona gahunda ye yo kuzamurira imisoro ibicuruzwa biva mu mahanga ari intsinzi, asubiza ko koko ari intsinzi yuzuye mu rwego rw'ubukungu, ngo kuko izatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwinjiza amafaranga menshi aturuka mu bihugu ahamya ko byakwamuraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kubera ko igihugu kizabyungukiramo, reba ibyo Ubushinwa bwadukoreye baducaga 100%, ureba Ubuhinde bwaducaga hagati y'100 na 150%, urebye Brazil ukareba ibihugu byinshi uko niko bibayeho niko byakize. Yanasobanuye ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyiragaho imisoro ibicuruzwa biva mu mahanga, ngo nta bigo by'ishoramari bishobora kubaka inganda kuko biba byorohewe. Anagaragaza ko kuzamura umusoro bizatuma bijya kubaka inganda muri North Carolina no muri zindi leta zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yanavuze ko hari ibigo byatangiye gusubiza inganda zabyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera gutinya imisoro, aho yatanze urugero kuri Mexique. Asobanura ko ibikorwa byo kubaka inganda zikora imodoka byahagaze muri iki gihugu, bikaba byaramaze kuba bihagarara byimurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yanavuze ko amafaranga Amerika iri gukura ku bindi bihugu ari menshi kurusha uko byahoze bitewe n'iyi misoro, kandi ngo bigomba kuzakomeza. Yateguje uko ubukungu bw'igihugu kandi bugiye kuzamuka mu gihe gito. Trump yanagaragaje ko atumva uburyo ibigo bikomeye by'Abanyamerika bishora imbaraga mu mahanga, aho yatungaga urutoki kuri Apple ikorera mudasobwa na telefone nyinshi mu Bushinwa. Yasobanuye ko iki kigo cy'ikoranabuhanga cya Nvidia kiyoborwa n'umunya Taiwan Jensen Huang cyemeye gushora muri Amerika miliyari 500 z'amadolari. TSMC ya Chicha we wo muri Taiwan nayo yemerewe gushorayo nkayo miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, kandi ngo hari n'ibindi bigo bigera kuri 200 mu nzira yo kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamakuru kandi yabajije Trump niba yifuza ko ibicuruzwa byose byakorerwa muri Amerika. Asubiza ko hari ibyo adakeneye nk'udupira duto, avuga ko nyine adashobora, ndetse ngo yaguha urutonde kuko arufite, ngo abaye abishaka yarumuha. Yabwiraga umunyamakuru avuga ko nyine hari inganda batagomba gukorana. Trump
yatangaje ko ari kuganira n'ibigo by'ishoramari byo mu bihugu by'inshuti kugira ngo azoroshye iyi misoro ariko ngo nabyo bizagira ibyo bishingiraho birimo umusoro byashyiriyeho Amerika n'ubufatanye bisanzwe bifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko inganda nshya kandi zigiye kubakwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'aho asuye ku butegetsi zifite agaciro ka miliyari 7,000 by'amadolari y'Amerika. Anasobanura ko nta wundi perezida wa Amerika wigeze asatira uwo muhigo agiye kuba yes. Nshuti bakunzi ba The Point Africa, munyemerere mbashimire mwese twabanye kuva aya makuru atangiye kugeza arangiye. Munyemerere ngite umunsi, murabizi amakuru agezweho kuri The Point Africa ni buri kanya tuba tuje n'amakuru agezweho. Hagati aho nawe ukagenzura ko wamaze gukanda subscribe kugira ngo buri nkuru turekuye nikanda ku ijambo publish egite ukugeraho uruwa mbere. Ubwo munyemerere mbashimire rero, ciao tuzasubire ubutaha mu yandi makuru yacu ataha.